Chenro mar manyo ringre ji adek mane ioniwa godo e kinde piem mar kwang'o yie e dho nam dho wath Machuda kata dho nam Machuda Water Sport Mombasa dhi nyime. Ten County ma Mombasa oro jolony moyiedhi kaka multi-agency team mane gi yiedhi 4 mondo mi otelnegi e chenro mar manyo ringre jogo ma nyaka sani piem mar kwang'o yie no osechungi. Joyce Oduor nigi ler mathoth. En masira mane otimore kar sa 12 odhiambo mar chieng' tich abich e kinde piem midendo ni Ocean Festival mane okelo kanyakla grube mopogore mane piem e kwang'o yie e dho nam Machuda Water Sports Mombasa. Masira makamano okelo buok maduong' ne jodak makono ka koro gima duong' ma gidwa ng'eyo en ni to en ng'a mane ochano chenro mar piem mar kwang'o yie e dho nam kanyo. Vijana wetu wenye ndio wamepata hiyo ajali hapa Chuda Water Sports. So we just want to know the management, the safety zenye zilikuwa zimekuwa hapa, the safety measures zenye zilikuwa hapa hivi. And then we want to know the event ilikuwa imeorganizwa na nani? Hatujui mwenye alikuwa na hii mashindano ni nani. Hii mashindano ilikuwa sponsored na nani? Hapa kulikuwa na tamasha inaendelea inaitwa Ocean Festival. So katika wale washindanaji kuna boti moja imeweza kuanguka, lakini naona wengi wameweza kutolewa ndani ya maji, lakini mpaka sasa tumeitisha orodha ya wale walikuwa wana participate katika haya mashindano ili tujue kama ni wote wametoka kama kuna wengine wamebaki. Ismail Onyango achiel kuom jotugo mane oresi e kinde masirano lero kaka ne ores ngimagi tok masira kitiyo kod tonde mane obanegi bang' yie nimo, kata kamano kuom hawi marach jomoko to ne okoresi. Boti ka capsize. Ku capsize I think nimepiga maji mi particularly. Kuna mtu amekuja kanishika, one of us alinishika nikabidi nimehepa. There's an orange boat ya sports yenye imekuja kutusave. Wale watu wanatutupia kamba, mwingine anaitisha, mimi in particular wakati wamekuja nawaonyesha huyu hapa kuna mtu ana struggle haezi piga maji, then dereva wake anapiga boat anatanisha kichwa boat. Ile kambe natoka kwa grip ya yule mtu alikuwa anazama pale. Olero ni e kinde mane piem ochakore ndalo ariyo mokadho ne gin kod life jackets e yie mane gikwang' godo, kata kamano odiochieng' mane masirano timore life jackets ne onge. Last 2 days life jackets na kasia zimekuwa kwa boat all along. Leo training, leo mashindano, no life jacket katika hizo boat. So mlikuwa mna expect we are being rushed, let's get back to the boat tushindane. Life jacket lucky to enough kwamba ni Mungu tu ametusaidia first round tumesurvive. No one is coming to our rescue. Kaluore kod apisa makedo gi masiche mapoya e kaunti ma Mombasa Ibrahim Basafa, japar kod 9 mane kwangi yieno ne oresi kendo moko kuom gi mane yudo hinyruok oring godo e kar thieth ma Coast General. Tumeweza kuokoa watu 19 vizuri. Mmoja aka very critical na ndio naona hiyo ambulance ambayo iko hapo nyuma ilikuwa pale sasa anajaribu kufanywa ile life support, na wengine ni majeraha madogo watu tunasema ile first aid. 3 are missing so far. That is the number because tukimaliza kawaida sisi tunafanya kitu tunaitwa assembly point. Tunao assemble alafu tuna count. So count from the 22 we go 19, there were 3 who missing. Hotelo mopogore kotelnegi kod gavana ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir ne ochopo e kar masirano mar Mombasa Water Sports kuma chenro mar manyo ringre ji adek podi dhi nyime. Gilero ni chenro mar menyo nyalo dhi mbele kuom thuolo mar seche 72 mabiro. As we speak right now, took on boats in from the Navy. We have a boat from the Kenya Coast Guard. We have a boat from Kenya Maritime Authority. We have Kenya Forestry Services, Kenya Wildlife Services, and equally the county government of Mombasa has deployed 4 rescue boats. And what is currently being done is the Navy has mapped out the relevant areas so that each boat can be able to take a certain segment. Organizing committee to suspend hiyo operation, hiyo mchezo leo ingekuwa siku ya kupatana award, lakini tumesuspend yote. Na pia hii area operation yote hatutaki boti zingine zikue isipokuwa zile zinatafuta mwili. Boti zingine yote lazima tumeambiwa keep off from the area. Inaweza chukua muda
mpaka hata 72 hours. Piem no masani koro chungi midendo ni East African Ocean Festival ne onego rumo odiochieng' makinya chieng' Jumapil. Joyce Oduor, Ramogi TV.